Halo, waalaikumsalam. Ya, wis mamrung. Ini mak tuh ono rambak ya. Eh? Saya, apa yang? Aku carikan mama fil buku dekat mak Ya. mak. Ya kangen mama. Ayah ki dikangeni yo. Iya, aku buku dekat mak. Apa mak? Halo, mama isih lingge. Iya, perasaan ini amat kok. Kangen banget suarane ayah pedut-pedut, ora jelas. Tapi suaranya mama jelas banget kok. Oh, suarane mama jelas. Ayah pedut-pedut ning jero pabrik iki. Iya mak. Ya wis ayah hati-hati. Ya, ngomong kene wae. Tangune wis dipangan apa urung? Iya, sih. Ya isih engko tak mak mama to. Iya. Iya. Bisa jaremu. Mak, Halo. aku lagi saling beneran piye mak. Ya ora apa-apa. Mak, aku mau yang beli semua mama piye. Piye? Jadi, ya wis murah. Ora jelas kok suarane kok. Oke, siap. Siap. Halo? Iya, Mas. Siap, Mas. Ya. Siap sayang, siap. Kangen siap. Iya. Ya. Siap, Mas. Yo sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.